Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Hadin bau Dr. Didi Lapang, ulara ban mi na Seng Kongres, hadin ka jing sakri jong u yaki pai ba, leng ba kani ka Seng, la sau pos na menta. Henne ka sngi ka khanyo tere unai lur, ulawan pai no na nong ba Delhi. Kat bau Dr. Didi Lapang udang dan halanti ban wan pai shalayeng, ki pai ba Nongkyrshan yo ka Seng Kongres, klem kanu ka jing swa artatien ya ka raju u. Nadu na bernihat terter, syadu nang po kila ablupa, haboro shilenter lenti, ban pediang buram, ya uni orang ba, bat Kyrshan ru ya karai ke bau lashim. Hang ni la bani i bagi Nongkyrshan ke Seng Kongres, hakathain Riboy District, kamtam ki ba nakanong po constituency, kidai ki Nongkyrshan, ki barat ba jong Dr. Didi Lapang, ya uba la jukhat ie du di ki babon umahe. Ki babon hi kinong ilam jong ke Seng Kongres, henne ke sngi, hapo ke jilam jong working president ke Kongres, North Kasils District, uba min makri. Habapan pau ke jing sengo jong ki halor gani karai jong Dr. Didi Lapang, ban mi no anak Seng Kongres. Kim dan ke jing sengo AA, Henry kin peteng bet ke jing Kyrshan ya u, bat kilong ro ki bakloi ban buat yu Dr. Didi Lapang, lada udang dan ke jing temu ban sakri ki pajba, leng ba ke kam san pertai, ba lada urai ban penyeso no ilade, bat ke pat ke Seng san pertai. Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Mahe! Long live! Mahe! Long live! Ini siang adalah long kongres pala ke South Sansna. Banadu kata Kapolri ngane ang Seng Kongres nama ngangatray ma Seng Kongres seburon made kene Seng punyo ay ding lajo di karinya. Dene Seng badon ki nongelang ki drong karanya na Neru Indira Rajiv Gandhi baru dibuat. Jadi di sekali jonga akan dapat. Melayu apa ngejengelam jembun kirang ba. Menukong apa Indira Gandhi Prime Minister, entah apa Narasima Rao Prime Minister, nawan Rajiv Gandhi, entah wan Manmohan Singh, but ujur melayu maka parti penetrasi senda yang Madam Sonia Gandhi. Madam Sonia Gandhi, kadai gue ke beri ke buram kata-kata, kalong hagadur kami bersumar rupai sukai buat kebetulan kita sebelum ke beri usadin gedong North East Jong, buat bahkan ni kadai beri, apa jalan ke parti, buat kumjur kan menang imu Rajiv Gandhi ini berarut kadai ya kena Seng ke Jong. Hakini sengi haba kelai kelak inong elam kedon ke jing songper bad hakini songper ka ba kata ina kalong ba Rajiv Rahul presiden juga NIS juga AICC lo puni egawai ka polisi bagi beliau ke belah senior bad ke belah nomet kidai ban mina kin parang senior people and elderly must be pushed out. Jadi kita nong rem, kalau don kejeng syak bueng bobon ba, kira orang ba, kiba ka parti kenang idon ka. Di biji Seng uran ba ulan lengno, nangka ki yogam Sonia andinga Ambika Soni ulan Kamalnath ulan Jabardhan Revenue ulan Sushil Kumar Sinde ulan kini kenang leng. Bersama saya niru, bapa, bahasa por, kabang idon kejingale election ni, kawan ko presiden na presiden kata, barang kejing kain kabang iyo kejing kain, inyo number bagus saya suka. Jadi, akan ni polisi jong Rahul, lapang ba, dia berpikir no, ya ke service Didi Lapang kum presiden, namar ba ula san ula no teman. To, ngau yo Rahul. Balai pima apa pasang kena sila cebol. Mangang la pembek nadong sedong sang kena sila cebol. Ruhul wang ba ngimla benam namar ngakwa pentep na antaki ba ka kamsam. To ceputan untuk ngangsam ngau bele itu ko. Jagane ka mesim. Bahatin kata ngarep badon ki bonge rada umai Didi Lapang udon kum presiden la banyo su sakata. To ka syom yuki. Ndai ko ngi ngolong ba. Lada ni kiba lasan menurut teman, imdon ke kasu pan sekri, ngai bangin dan kuat pan sekri deh.
Jika AIC kelet yang jingsa bau polisian don retirement. Don tarik ban chim pension polisi. Ngam semile ya ka election MLA juga kawai nak kita kalau ba kali ba kamusim juga ICC ba recruitment menyuli imak don jaka dengan ngadam no benele MLA kila kerpat tu dengan ban bak nomor bak ikwa ban tulis sama na sai do meral bon bala trish dom ru inde banga mele banga dom banga du ndai gila job ya ndai hakin ni kisi na iba kijing wen ya kiba wita kiba na senior kemudian dia benar tu komat kena tak. Jadi insyaAllah bah hak rekod dong ya siru. Idon ki beriu, iba kendai pesan senem kidang bit penuh chief minister. Don kiba kau ya melayat bah ya ta wheelchair kibit bang kita. Mentah kita kene ban pensap jar kum yang ini. Ngala naduk bah ngadang sekretari hakam sarkar nak kam ba. Bahatin bangam la ban syongkop hakami sekretariat kumu inspektor school. Ngai bangade ban lai Kena kita ngarisan no, ngale politik selang bah nganyok privat kita tetap ngale. Benong dah kini kita bah dia bensyong no, setelah pau saya bagi orang dia bensyong kop, memang cuma continue kum presiden, but I ben simple. Tengok kata tengok mihap kata ke polisi kum ngam pedian, nomor kata ngami lain jaga no kebang alam sekali. Dan mentah ngala sim kala ban mi, jeng kali galong seno pendek seno, jeng apa ngalek ban mi nak kongres ngam sen le wer tang merarong kami tu bangalek sadali bangalek sunan balik nomor ba ngam ko ban ba sa ban prinsip ma bangat lain no pi bulam dengan sama kata diberi bahagian kumjung bias ron do sik yang kami tu lebat hagane wan senero don ge ong mahe tapi ong tengiru wanda ong ngam balengan prinsip ban ong ba to yo wanda burom menga nanti le airport ngapa Mapi filmik ini payah doan ni, semua sibuknya, lain nak lagi yang kesem, lain nak ban semua kebapala, bahagian ni kami indai jatang kita kiba lami nak kongres nak indai kita ke parti kebak kalau penuh abangan parti parti, indai biwan, nama arwah pijuk kot dengan meh kupajong dengan boy, semua orang kata ban ngakular ban yang sekali ban lokini lompai pi, hagadong ni boy hari jelah, badagri India ibarat kau. Don jeng perjung era. Tang bah kiri ki ong sange dapat sekri belasan dengan ong ngapat sange. Coba ki kimca kita tengah mi no. Benar gini kerja kan. Hari ini sisa hadali la don gini kerja bubun. Wan gini pak bang rohun ganti upah menyo kan. Don ro kebor bang mat hapo menglaf ukroi bangan. Don ki kebor bang sonya ganti kerja menyo kan. Nungta badai mukul sama lawan nasyong mana sikenta. Dan rei ngong epi ngang long banaran ba jemut makan ban ngampak rengkai bat bangam labla laisa slam ba begini gile dua pemkini kabangi sibon ba kire balai baga sarkar kongres jongi ka kami sarkar kalong namar komle ke jongi ka penong ba kim song jan kim song try Seng kongres kinang di we ngam kem daw itu kita belami lada mendai mengabuk nyat lada mendai mengbantrok kabang amat benang ba hakane kentri namar ba kyong didi lapang mesngap lada me kwa ban pendap ban tap bo ka kijengong presiden di me sa si tayo at tayo ngimcha jangan ong tate ngam lao nyu ada menong kublai parti bangal kublai ngano man pasyo ngai mene hakot kubor MPC presiden Dr. Kyrshan wong ulai maheru kam lele dengan cara kam lele boleh ngan bisa mereka dengan rumah ban bisa lah ke bawah tu ikli yang kanut ki banwan nak kongres ban masa orang akan kalian ni wadau MLA ubang Kyrshan me pensi merah macam itu usahakan ni temenca seno bangan lek kamu ngang apa dia werpri ngamti perintah Seno ki beriu ki ba don bang nak don sang toi don ba ngang akwa banum don ba te ikti jong ada masih kali ngami na kayi ke bedok ke batip ke rangli ke juki ban ngong ba kanong tip ya ke thang yo ngi do ngong aki tang beriu phong ye juki ukti hamar hangno udung prek habu phong jangan phong ye juki jong ki jingdok bat habanga kwa ban sekri bano wat sekri melah temen
ngam yang menjur kan baka musim yung agan don ngan sekri wana hal yik sia pang den ma kata nang senongan lek ngam tep tang ma kawi ki sia kalong kino besaw hab jemur berkom khan kino besaw ba ngalaban sekri ngandon lang bagi talane kila ban ye don bana ngam pa ba sa te ano no betul nalong sib misal sanse don ki mga sya pan film don ki ba ye shurut para mangihi don ki ba dai banyu gadai banyu ru ama don banyu mangaro ba ik ba ladam yo tay kan prang okay no mga ay hakalas kapang yo mangi han ripsip nang na kasih janji kasau sip nagaras abadon ki kali na madam sunya direct yang hakarum 70 yang kapayur kali kata mga kabangi kalong ba doktor mukul ba long semisal ba menta imat wa dik banyo elang kenam tadi ma ai no yo sonya kali sap jar kaman kre sap mun ba madam na tije ma ai ba undi wala kan ba ka kita kita satisfy ba hajur pun kita malay nama tak kita ngajar sendiri AIC council tu ikat door jongi kirim temen riurang ba dengan sebab ngamsha begin tanglat kenya bangan sekri bangan lajun kamun gitu mah bano mentrai dia nong play kesong kiai kiban ai bori sti jonga ban sekri kita kelegi parlimen kita ngamte ke daw tamo oi bisa kalau mau kuai kan bah election non tengin nombagla kata sentena dari kilabu nah gimana nih velero bagi kui kendung ngomong kemudian poin mana gitu ya mana nong pelasu sin mengelarai nanong kaji kalau tak kam yang kalau banyak perang banyak sekri dan banyak nang lapar penjara sih dan kesot kubur kepada dulu betul kebong ba lada kene kejing kenriak kalau hak politik kalau hukumnya dong ru kalau saya Lapang lada dapat surkar ka kongres ke dan hak surkar unum het ini kilong kejingkren bahkan kutu badle saya kalau panwan nak sentuh jong diberi go jumlin bandai entah nah kalau don sopuf nem hak kongres ndai bam orang sopuf nem ke bab surkar dan ke bab kam sembat surkar Alalong opposition leader Arsin ngalong leader opposition na kongres ladang lapet lagi badon surkar ladung surkar ke kongres ngajin lapet agar kin pujang yang ada government mengalih sebuah apa mulai ngimlong gumta ngidan ke principal dan ke nongrim kemudian bat kene mdei bangapet nama apa karena kongres ladung surkar nama mensyuak la judo majulong opposition lemki ban ngapat art dem arsin gum no ngane mentang amino namar jingle gom dai jongka AICC bat ka polisi ka bangam sude priang nama kata ka jing ong tu perlo bala da ka sarkar kadang ne menta tengam phet la ne ngapet tang namar ba wa banyo do kendang segue bade kata kolong baka tam ne yu bat ba itu ki jat tin ki bakal perkhat kimi nang jai priu ki bale ki kam di buku perkhat kam begitu jat perkhat kita mempunyai ke track record jonga sabuk slam nolong kume kano kala kajing bom nom stable jonga sarkar apa megalia instability kejurba tebaleng ampet kat samalek sarkar jang situ kemudian ada sabuk slam slam break bat kene kajing don ka opposition ke don ardam ban nolong leader ngadon tang bonong asal sunai iki parlo ki bomdan ka masyurti haka jami ki jogi ya na kalian dong asimet kumway na ki noelam dong ne do boy hadin ba nilayoi ya ketika jing resign dong ito Lapang na sa kongres mangiru ide ki kongres hakisnam di baman suar ban ide ki nong trek ba sirham ba ban ide senda dong ito Lapang hembe ko gini ki kendiat senam labu yang ni syarut ndai bagi be yang ni mengiru dai bagi pet ndai la sideline yang ni nak kam jong ka parti tip nak no kada pun tip hamtam le nang ne nak ko jong ka district jadi jong kata jadi ino jong yang ni mengiru ngila pelong bangin wat jaka ya kilo ki bangila bani api bani trelang hadin kata ni ya kendu ya kini kilok ke bajok dalam Seng
Hindi minda de tagi Nongkyrshan ki Pura jong kata Seng Henry. Namar bangim dol ki ban lechon suai ngimban seban ki dia ban Kyrshan. Ya ka ji de bede bat kane kesni. Kane ke bangi organize ha kane ko. Kam de ka bangi daya le da ka parti le da ka Seng Henry ka dong simat jungi. Ka simat dia ki soki jungi ya pa jong ka dol bo jungi. Namar nginom yo chu kum mun yo lam. Namar tharai lagi spa snem nginom yo chu. Yang nama kata kalau kum ka dak ka bangi siu kalian ya ka ek dor ka jongo ya ka burong ka jongo kat kane ka station ka jongo ka de yang ki katto kane ki noyalam khama mangin le ya kane buka kane kalau ngi wanhi ngi aludhi ngi abisaki ban undan kano ka bangi organize hindi ka de ka bangi le da ka man sola memang ni subi ju ila pun yang ha na tu kasni sonde yung yang wan na kami janget nga ong yi ong ba balik diwan harum sonde nginom yo banwan kudiang ipi tiyong kata te meya le mno ta yung maong tuwan no hak sinengkong mangin yo mani organize kato kane gilok bi ije bi barok gi kwa ta kan ya police to ya gendo te kine bono bawan ne bidai namar bagi sobi kam dei ba iya le chagno no ka pi indre ka dei namar ba ude unong yalang ubang nginom yo su ku mun no yalang laidon haka kongres laidon haka no parti ngingi de ki Nongkyrshan jong isimat ban haga juga perlu mentana marba kumba impat kumpau chano indan chano inlay dengingin api ya ke garai jongi ala dama i yong ngalamut ban lay kata na yang in saya tu yang ki Nongkyrshan ki ya benar senda yang dala de ka pot wal mangiru matara ngin don ji atatin ai chano bi yalam ngin but seta cakida dilo kumule no yalam ngin amjo chulan no malai trelang na du ko ko thana ko doktor ki lama Seng ka Boy Student Association, Boy District Sport Association, dan bentalang ka Seng ka Boy College, manil bentang ka baya dawai ka district at punta terte. Ngidon hasunda ni, but kading annud yung ngi galong kumno bante ka Boy. But ngilap baday Dr. Didi Lapang, wat ngidon ko sang ki Imaneru. Dr. Didi Lapang be bodan sim bante ka Boy. Dah bolong punta, idan sunda ajung Kyrshan yang kipulsi jung Kyrshan yang kijing yung baru kaya. Tekane kijing le jung i kebamenta, ngasimet hi ngai kijing ero. Ubriu ukam kengkor ya kijing dankam jung kipaiba, ukam nyukor ya kijing dankam jung kipaiba. Bagi beduk usuk kumari akren, banyak kata kijing sah po pergi kongres. Dan kalian kejunga ngap nom dendang sibun bakasang kongres na Kyrshan ya ke bau doktor di Lapang ke bau ong ke bau kren kat bau dang yalam nginbut saya bau yalam tingi kwa ru ba wat akan election ko ada pengiran kwa in yale tendrei kajing bat ka maihi ong hamla sebenarnya ke kajing bomele jungi election ko ada kalau penduduk mensim sibun nak yang iki nombut di jungi but haba lami resol ubriu bagi Kyrshan ulajau but niui bahadin mikmele suruh irang don kemensim ban sekri ya kadang boy ban sekri kari bit baja gede dekane kejing le di jungi hangah mensim bakde kejing le kaba depo kaba wat mangi kita kinombut tu ngirang don kan ngindang im kemensim ban ngindang yaibut hi aktif jak kat saya dulu. Kaya kebong Doktor Lapang ni simbet yang pelong kebapa. Haka jingim jungi bat haka distrik jungi bat haka di hujan jingim berapa. Pakistan tu manusia yang sudah dekat imahe aku buat bagi yang don po nombok konstitusi. Jadi ada bagi lami nombok konstitusi yang jual lapia ikan konstitusi yang konstitusi. Ada yang jual dekat bagi imahe Lapang. Ada yang apa kentit hakini kerja sih. Kami itu kan buat imahe Lapang ila kesan buat parti kongres. Tadi kalau long kentit program dan pajung ibadah berapa wasita sila jauh imahe. Maka iki pangadon yang ni ngaso ban shin ni tani pun ko ni kinong kebe to kan ri boy aso bat padan jor ya dani rajin ya to kini leaders progress kani dadi ke bang aso ta ma na ta chana imahe di Lapang ndai ba ong ba tak ri boy ba itu i handai la dagi ong wei di Lapang ba ro ki tu lo i wa ko ko ni ya ni ba ro
Inyo i kung kikun jong katam di boy berapa ni sim di kani kalau basok ya hadu kata ba nag leaders congress bagi i sharun nama ba hari jinjo jumi ba me lapang ide way ro mau lenai ba nai ba kani katong di boy jumi kham tam ba hakasket ba kajala hi berapa ni don kam kum reu rang ba i jangai nak benta ya bang pet nak benta ka Kyrshan nam ta jidon kam hi jong bicat ni berapa Ngaladon bagi mahek Dr. di Lapang nadu kuat na sunem kat kendai sepat new kuat kata kapor na syad good ipa ba ipa kumwen ni Nongkyrshan ni gagan mo bendiang ya ka di kristom jong mahek Lapang kumno bagi ia ka kejat na unden syabal puli kiwi kitip ya ya ki dia itu ba hadu ni ka ta ka ba ngaruh lalu kumni bagi ya dengan ini nanti bahaya ini long menyalam mereka dong boy cumi nggak akan mau bahang lagu buka jadi di kejap mulai di Nongkyrshan de ngai iba na ke jinglong jong ka dong ka caka ke cumi ke ba untuk ke bum don di por lah kalian kelenti sukin nya kalian ka got ke kia nya kalian ka ule ke puti nanti bro kau di jinjau bro, di long sisa kau nong yalam sini, ubah lapang yo ini kat hadu, agak jenis kat kerdan ribuhoi distrik, ya kan yang kedong gitu ni. But marway kita ni. Yang itu ipi marway bah, marway ni kita lang house nem kat kendai sepak kendai Pura umden. Kata kepor isa kumu opposition, but ladon ar parti juga bah yang bos sekarang. State itu ni. De suami impoi dia kata nyelang kita kirang ba ti ong piwat ni. Ya kata kecing pengit Lapang pi ba pinyo ya kata ka Ribhoi district. Hendak gubernur ha kecing kelah jong ka san pertai shen hadin kata nyelang imahe di Lapang kelalong pun sudah. But hadin lai benai hau benai jun jong senyam terkenai sebab dah kelar. Ipli ya dari Ribhoi district ni. Kadang ke peni ya ke jinglong ibu long tang ma i marwing long ya lambat bala pen yo la ke jong da distrik mega Jakarta ini bat semu sebut nama kata ngapu mungkin kita kesan lemat di perlok ni seuba kat bemei dang don bleu dang isne bandu i ha gane ke indon hasinda jadi la dai idon ha ka parti ne indon bat ka parti idon ha ka sarkar ne indon bat ka sarkar ilong MLA ne imlong ai ni saya berdon hasan dah jadi bagi Kyrshan ni tak boleh nak beli ini please iwan hangne banyak sekilang tadi kalau ngabat kumu working president jong ka district congress committee juga puan ngalong ada besar jong kan nongpo block congress committee hadin ba i mahya Dr. di Lapang dari sanya nak ke kongres nak kalian jong nga kumu working president nagalang jong iborok di para Nongkyrshan tujuh kepuan ni yuk lambaga dia komen lang juki ini buat seiba ekor depan ini alami police pun ni kini gasi rau bahasa ingin mau but kalau bahasa ingin mau aku bah kipat ba jong ke Ribhoi district but kipat ba jong ke Nongpo nilai berdisik ini nadu depan ni awal lelai awal lawan pai nak ini menbu ya da kod saja padu presiden juga ICC urang sebagai dengan kemudian presiden Indonesia ibai Dr. di Lapang inilam deploy ban body but in secret agak po yang